агәабзиарахьчара уск аҿазыҩаӡара ҳараку специалистцәа разыҟаҵареи, аҳақьымцәа рзаанатә удыррақәа еиздырҳартә еиԥш аҭагылазаашьа аԥҵареи, иара убас иҿыцу ахәышәтәырҭатә методқәа раларҵәареи, абарҭ азҵаарақәа роуп ихадараны иқәгылаз анапы зҵаҩыз еиқәшаҳаҭраҟны. Аԥсны аганахьала еиқәшаҳаҭра инапы аҵаҩит агәабзиарахьчара министр Ҭамаз Цахнакиа, Башқұртстан аганахьала аҳәынҭқарратә медицинатә университет аректор Валентин Павлов. Валентин Павлов иазгәеиҭеит ирыбжьарҵаз еиқәшаҳаҭра шықәсы рацәалатәи русеицура алҵшәақәа иаҳагьы еихазҳаша акәны дшахәаԥшуа. Мы действительно сотрудничаем с Республикой Абхазия, с Абхазским государственным университетом и с Министерством здравоохранения уже долгие годы. Мы одна из площадок, которая готовит кадры для здравоохранения Республики Абхазия. И сегодня наше сотрудничество выходит на новый уровень, когда мы говорим уже о новом уровне и практического взаимодействия, и научного взаимодействия, и возможности совместного продвижения наиболее передовых медицинских технологий здесь, в Сухуми. Мы рады были встретить выпускников нашего университета, которые занимают ведущие позиции в здравоохранении республики. Иахьатәи аамҭаз Башқұртстан аҳақьым изаанаҭ алаҵара рҵоит Аԥснытәи астудентцәа. Иазгәаҭатәуп амедицинатә университет астудентцәагьы есышықәса Аԥсныҟа апрактика ихысырц ишаауа. Башқұртстантәи аделегациа рыҟазаара иалагӡаны иазԥхьагәаҭоуп раԥхьаӡакәны ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы Валентин Павлов инапхгарала аԥҟарақәа рымҩаԥгара. Урҭ мҩаԥгахоит ҳаамҭа иақәшәом руга ҷыдақәа рхархәарала. органқа анхолиқы залшара зо методика қойла. Орта методика думизги хатис методику зигирев хайпхизот избана бузер апхара цзом липсы ирласниши подугулот. Анais Башқұртстантәи аделегациа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет иаҭааит. Араҟа аиԥылара аарту ауниверситет аректор Олеко Горамиа изгәеиҭеит Башқұртстантәи ауниверситети Аԥсуа аҳәынҭқарратә университети русеицура хацыркуижьҭеи акыр шықәса шҵуа. Аиԥылара иалахәыз астудентцәеи арҵаҩцәеи изызҿлымҳаз азҵаарақәа рҭиуан. Иҟарҵон аҩҵариурҭагьы еицырз еиԥшу аԥхьаҟагьы аусмҩаԥгатәқәа аԥҵара алзышаша ажәалагалақәа. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аректор академик Олеко Горамиеи Башқұртстантәи аҳәынҭқарратә медицинатә университет аректор Валентин Павлови аҩҵариурҭагьы рыбжьоу имадара арӷәӷәареи аусеицуреи алзыршаша аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит. Ҳидикылеит аҳәынҭқар ахада имҩаԥаагеит иахьа аиԥылара иаҳаразак амедицинатә биохимиа азанааҭ ала аҵара зҵо астудентцәеи дара иӡырҵо арҵаҩцәеи алархәны. Убри ахырхарҭала иҟаҳҵаша, еицыҟаҳҵаша дара ирацәоуп. Избанзар иара ректор Вениамин Николаи-иԥа аҵаратә методикатә ахырхарҭақәа абри азанааҭ ала акомиссиа деиҳабуп. Убри аҟнытә ҳара аинтерес ду ҳзаҵоуп абри аиқәшаҳаҭра абжьаҵара. Ари аиқәшаҳаҭра аҳәаақәа ирҭагӡаны иазԥхьагәаҭоуп аҩҵариурҭагьы рԥышәа аимдареи еицырзеиԥшу акафедрақәа раԥҵареи. Амра Зарандиеԥҳа, Саида Оқха, Аԥсуа телехәаԥшра.